ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбари Абдулҳамид. имрӯз дар ҷаласаи навбатии иҷлоси шашуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати панҷум ки имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагон Шукурҷон Зуҳуров баргузор гардид, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авфро мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор доданд. аз рӯи масъалаи мазкур дар назди вакилони мардумӣ, прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вакилони маҷлиси намояндагон баромад намуданд. раиси маҷлиси намояндагон Шукурҷон Зуҳуров роҷеъ ба масъалаи мазкур баромад намуда иброз намуд ки қонуни авфи ба тозагӣ қабул шуда санади воқеан таърихиест, зеро тибқи ҳисоби пешакӣ таъсири нек ва ислоҳпарвари он ба зиёда аз 20 000 нафар гумонбаршудагон, айбдоршавандагон, судшавандаҳо ва маҳкумшудагон татбиқ мегардад. аз ҷумла зиёда аз 7000 нафар аз адои ҷазо аз муассисаҳои иҷрои ҷазо озод гардида, беш аз 4500 нафар аз ҷазоҳои дигари ба ҷазои маҳрум сохтан аз ҷазои ба озодӣ алоқаманд буда озод карда мешаванд. нисбат ба маҳкумшудагони зиёд муҳлати адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ кам карда мешавад. қонуни мазкур инчунин нисбат ба зиёда аз 2000 шахсоне ки парвандаҳои ҷиноятии онҳо дар баррасии мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё судҳо қарор доранд, татбиқ карда мешавад. тибқи моддаи 21 қонун як қатор мақомоти дахлдори давлатӣ муқаррароти қонунро бояд амалӣ намояд ва дар ин раванд риояи дақиқи қоидаҳои муқарраргардидаи қонун яке аз шартҳои муҳими баландбардоштани муъссирият ва эътибори он ба ҳисоб меравад. вакилони маҷлиси намояндагон пас аз баррасӣ ва муҳокимарониҳои зиёд аз рӯи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф қарори дахлдор қабул намуданд. дар иҷлосия ҳамчунин роҷеъ ба пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Худоёрзода Бахтиёр, пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Қодирзода Абдуҷаббор, пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Самадзода Наврӯз, пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Хидирзода Мағфират, пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Салими Носир, пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Азизова Муистон, пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Шодмонбеков Юсуф қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф имзо гузоштанд. қонуни мазкур дар асоси принсипи инсондӯстӣ ва ба муносибати ҷашни 25-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 16 октябри соли ҷорӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда буд. қонун дар бораи авф ба зиёда аз 20 000 шахсоне ки ҷиноят содир кардаанд татбиқ мегардад, аз ҷумла нисбат ба ноболиғон, занон, маъюбон, шаҳрвандони хориҷӣ ва дигар шаҳрвандон татбиқ карда мешавад. мақомоти дахлдор бояд дар муҳлати 2 моҳ қонунро пурра татбиқ намуда ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи муфассал пешниҳод намоянд. матни пурраи қонун дар матбуот нашр карда мешавад. идомаи ахбор. дар доираи ҳамкориҳои бародаршаҳрӣ бо шаҳрҳои гуногуни давлатҳои ҷаҳон дар шаҳри Душанбе мунтазам чорабиниҳои гуногун баргузор карда мешавад. имрӯз ҳайати меҳмонон аз шаҳри Сиамани ҷумҳурии мардумии Чин аз Китобхонаи миллӣ ва Осорхонаи миллӣ боздид ба амал оварданд. нахуст дар муассисаи давлатии Душанбе Плаза ҳайати шаҳри Сиамани ҷумҳурии мардумии Чинро намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе истиқбол гирифтанд. масъалаи вусъат бахшидани ҳамкории дуҷонибаи шаҳрҳои Душанбе ва Сиамин
ضمن ملاقات هیئت راهبریتی دوجانب در پایتخت تاجیکستان بررسی گردید. راهبریت شهر دوشنبه با هیئت شهر سیامین جمهوری مردمی چین تحت راهبری رئیس کمیته عمومی چینی مردمی و سیاسی شورای مشورتی شهر سیامین ژان سزیان ملاقات انجام داد. در جریان ملاقات همزمان حالت کنونی و دورنمای همکاری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی میان برادرشهرها سیامین جمهوری مردمی چین و دوشنبه بررسی گردیدند. جانب‌ها در برابر بررسی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و اجتماعی و فرهنگی خواستار توسعه رابطه‌های سودمند در جوده سیاحی و ورزش گردیدند. در ملاقات تحکیم همکاری متقابلا سودمند دوجانبه در اساس سازشنامه بین مقامات اجرایی و حکومت دولتی شهر دوشنبه و حکومت خلقی شهر سیامین جمهوری مردمی چین درباره همکاری تجارتی اقتصادی که 20 یونیو سال 2013 به امضا رسیده بود محاکمه گردید. مورد ذکر است که شهر سیامین جمهوری مردمی چین با شهر دوشنبه سال 2013 عهدنامه برادرشهری بسته بود. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه تا امروز با شهرهای ارومچی، سیامین، مضافات خینان و شهر چینداوی جمهوری مردمی چین رابطه‌های برادرشهری برقرار نموده است. بعد انجام ملاقات با نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، هیئت شهر سیامین جمهوری مردمی چین و مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان آمده با امکانات‌های این مرکز معنوی و فرهنگی کشور شناس شدند. راهبردان دایر به طرح معماری کتابخانه، امکانات نگهداری کتاب از جمله نسخه‌های نادر و امثال آن به مهمانان معلومات دادند. کتابخانه ملی تاجیکستان برای نگهداری 10 میلیون نسخه ادبیات گوناگون بوده. عین زمان در مخزن آن 6 میلیون نسخه کتاب نگهداری می شود که از آن 67000 نسخه‌اش را ادبیاتی تشکیل می دهد که همه روزه در گردش بوده. در فاند شعبه خدمت‌رسانی به مشتریان کتابخانه نگاه داشته می شود که از آن خوانندگان به طور وسیع استفاده می نمایند. نسخه کتاب‌های نادر و آرایشی آن بیشتر دقت هیئت شهر سیامین جمهوری مردمی چین را جلب نمود. در دایره برنامه سفر همزمان هیئت شهر سیامین جمهوری مردمی چین از آثارخانه ملی تاجیکستان دیدن نمودند. مورد ذکر است که آثارخانه یکی از موضع‌های سیاحی شهر دوشنبه بوده. در آن نگاره‌های نادر محفوظند که بازگو کننده تاریخ گذشته ملت تاجیک می‌باشند. ضمن بازدید از آثارخانه ملی، هیئت مهمانان از تاریخ بوی و غنی تاجیکان آگاهی پیدا کردند و مهمانان نگاره و اکسپونات‌های معرفی گردید که بازگوی تاریخی قدیمی داشتن ملت تمدن‌آفر تاجیکند. راهبردان دایر به هر یک نگاره و گوشه‌های آثارخانه و هیئت شهر سیامین جمهوری مردمی چین معلومات دادند. به این وسیله مهمانان با تاریخ و تمدن تاجیکان آگاهی عمیق پیدا نمودند. حاصل فراوان باغ و تاکزار امکان فراهم آورد که در برابر تأمین بازارهای مملکت صادرات آن به خارج مملکت نیز عملی کرده شود. میوه‌های شهدبار بیشتر در شکل خوش صادرات شده با بسته‌بندی مؤثر به فروش گذاشته می شوند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. ده‌ها تonna хушкмеваҳои хуштаму аз ҷиҳати экологӣ тоза ва шифобахши кишвари мо ба шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия содирот карда шуд ки талабот ба он хеле зиёд аст. дар марказҳои савдо ва бозорҳои вилояти Самара хушмеваҳои шаҳдборро соҳибкорони тоҷик дар шакли бастабандии муосир ба фурӯш гузоштаанд. номгӯи васеъи хушкмеваҳоро соҳибкорон тибқи шаҳрномаҳои ҳамкорӣ аз хоҷагиҳои боғпарвар дастрас намуда баъди коркард ба ин минтақаи Федератсияи Россия содирот менамоянд. вақтои охир бисёр маҳсулоти меваҳои хушк дар Федератсияи Русия аз вилояти Суд ба инҷо пешниҳод мекунанд. дар вилояти Суд хеле корхонаҳои хурди тиҷоритӣ ташкил карда шуданд ки محض برای بند و بست این محصولات برای فرستادن نه فقط به روسیه و دیگر دولت‌های بیرون پیشنهاد میکنند و خیلی آن محصولاتی که با اینجا دسترس مینمایند خیلی خریداری بسیار رو پیدا نمودند و از بهای بلند داده میشد از طرف خریداران که این باعث خیلی خرسندی است. در ولایت سامرا نسبت به چند سال قبل امسال از جمهوری تاجیکستان خشک‌میوه‌ها با نظرداشت طلبات روزافزون بیشتر وارد کرده شد. صادرات خشک‌میوه‌ها با استفاده امکانات موجود سال تا سال بیشتر به راه مانده می شود که در شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه برای به فروش گذاشتن آن شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در ولایت سامرا در مرکزهای سودا برای صاحبکاران تاجیک ده نقطه‌های فروش و انبار نگهداری میوه و سبزیجات تشکیل کرده شده است که آنها در شرایط ارزنده محصولات وارد نموده‌شان را به فروش می‌گذارند. Покупаем товары из Таджикистана, потому что там солнечная страна, хорошая продукция. Покупаем и детям. Самое главное, варим компоты. Самое главное для детей
чтобы было полезно, все хорошо. меваҳои шаҳрдори кишвари мо дар шакли хушк ва тару тоза ба кулли кишварҳои ҷаҳон содирот мегардад, ки бо назардошти шифобахшиву аз ҷиҳати экологӣ тоза буданашон харидорони зиёд дорад. маҳмад али сафар, хуршед саид аҳмад аз вилояти Самараи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Лахш бо мақсади амалӣ гардидани барномаи рушди соҳаи боғдорӣ тадбирҳои зиёде роҳандозӣ мегардад. агар давоми 2 соли охир боғдорон қариб 106 гектар боғи нав бунёд карда бошанд, пас ин рақам то соли 2020 ба 300 гектар расонида мешавад. соли равон хоҷагидорон аз бештари майдони боғҳо ҳосили фаровони мева ҷамъоварӣ карда истоданд. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Лахш. боғдорӣ яке аз соҳаи сердаромади ноҳияи Лахш ба шумор рафта, майдони боғҳо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ қариб 500 гектарро ташкил медиҳад. бо гузаштан ба шаклҳои нави хоҷагидорӣ бештари майдони боғҳои аз ҳосилмондаи хоҷагиҳои кишоварзӣ ба тариқи шартнома ва иҷора дода шуданд, то бадин васила боғбонони соҳибтаҷриба дар бунёди боғу истеҳсоли меваҳои хушсифат саҳми бештаре гузоранд. мо умуман 160 гектар боғи мевадиҳанда дорем, ки аз он ҷумла ҳозир 100 гектарш дар наша намои хуб аст. назар ба солҳои гузашта имсол ҳосилоти боғҳои мо хело хубтар аст. имсол мо дар 8 гектар дар тала теппаҳо боғи нав бунёд кардем ва 15 гектари дигар боғҳое ки коҳнаи аз солҳои 86 сол буд барқарор кардем оиро. мавҷуд будани заминҳои талутеппа ва доманакӯҳоро ба назар гирифта, кишоварзон бунёди боғҳоро дар ин мавзеъҳои бекорхобидаи кӯҳистон ба рушди соҳа манфиатовар медонанд. ин аст ки аҳли заҳмати хоҷагиҳо марҳила ба марҳила майдони боғҳоро дар заминҳои бекорхобида бунёд намуда истоданд, зеро баробари сабзу хуррам шудани доманакӯҳҳо сифати меваҳо дар қиёс ба боғҳои таҳдаштиҳо беҳтару хубтар мебошад. аҳли заҳмати хоҷагиҳои ноҳияи Лахш бо истифода аз иқлими маҳаллу фоидаовар будани соҳа парвариши ниҳолу бунёди боғҳоро асосан аз навъҳои серҳосили себунок ба роҳ монда. бештари хоҷагиҳо аз ин соҳа аллакай даромади зиёда низ ба даст оварда истоданд. агар соли гузашта деҳқонон 45 гектар боғи нав бунёд карда бошанд, пас ин рақам дар соли ҷорӣ 52 гектарро ташкил намуда, боғҳо асосан дар заминҳои бекорхобида бунёд шуданд. имсол тибқи барномаи боғу токпарварӣ дар ноҳия 78 гектар боғҳои гуногун парвариш карда шуданд. имсол дар ноҳия нашрнамои меваҳо хеле хуб аст. ҷамъоварии ҳосилнокӣ аллакай шурӯъ карда шудааст. боғҳое ки ҷамъоварӣ карда шудааст бисёр дар сатҳи баланд қарор дорад. деҳқонони ноҳияи Лахш бо мақсади амалӣ шудани барномаи рушди соҳаи боғдорӣ аз ҳар як порча замини бекорхобидаи талутеппаи мавзеъҳои қарамиқу питовкул, сартоло, бӯстон, хушағба ва пилдон оқилонаву самаранок истифода бурда баҳри он ҷидду ҷаҳд доранд, ки бо бунёди боғҳои нави замонавӣ дар таъмини бозорҳои кишварамон бо меваҳои хушсифати истеҳсоли худӣ саҳми босазо гузоранд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Лахш. идомаи ахбор. ворид кардани дастгоҳу таҷҳизоти муосири обтаъминкунӣ дар дастгоҳи марказии корхонаи фаръии давлатии обу корезии шаҳри Бохтар ба он мусоидат намуд, ки таъминоти оби тозаи ошомиданӣ дар маркази вилояти Хатлон беҳтару хубтар гардад. мутахассисони соҳа дар раванди татбиқи нақшачорабиниҳо бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор кӯшиш мекунанд, ки сифати таъминоти оби нӯшокиро боз ҳам беҳтар гардонида дар таъмиру тармими иншооти обрасонӣ муваффақ гарданд. гузориши хабарнигорони мо. кормандони корхонаи фаръии давлатии обу корези шаҳри Бохтар дар оғози татбиқи барномаи 10-солаи амал об барои рушди устувор сифати хизматрасониро ба аҳолии маркази вилоят боз ҳам беҳтар гардониданд. қабл аз ҳама бо ворид гардидани таҷҳизоту технологияи муосир анҷом додани тадбирҳои санитариву техникӣ дар дастгоҳи марказии обтаъминкунӣ воқеъ дар ноҳияи Кушониён корҳои таъмирӣ ва соҳавӣ анҷом дода шуд. имсол обанбори зертобеи муассиса пурра тоза карда шуда боз дар сатҳи муқаррарӣ об фаровон карда шуд. оби воридшуда дар 3 чоҳи ҳаҷман калон мавриди коркард қарор гирифта миқдори зарурии оҳаки хлорнокро ба он ворид мекунанд. анҷоми чунин тадбир ба безарару берангу бӯй гаштани об мусоидат мекунад.
به نزدیکی در کارخانه فرعی آب و کانالیزاسیون شهر باختر دستگاه و تجهیزات ساخت آخرین وارد کرده شد که خیلی خوب صفت و بی‌خطری آن را دقیق می‌کند. طور کارمندان مؤسسه آبرسانی در صحبت ابراز داشتند آنها صفت و طعم آب نوشاکی را تحت نظارت همیشگی گرفته در دسترسی ساکنان شهر باختر با آب تازه و بی‌ضرر موفق شدند. کارخانه امکان یافت که در بسیاری از بناهای بلندآشیانه مرکز ولایت صفت خدمت رسانی و تأمینات آب را بهتر نمایند. در دایره تطبیق برنامه عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 متخصصان کارخانه نیت دارند که ساکنان مرکز ولایت ختلان را در استفاده از آب بی‌ضرر دچار مشکلات نگردانند. در 7 جماعت دهات ناحیه میر سید علی حمدانی اکسیای تازگی محل تشکیل کرده شد. در دایره این تدبیر در جماعت دهات پنجرودی ناحیه با استفاده از تکنیک و جلب ساکنان ساحل دریاچه سیاه‌ها و پرتوهای موقتی حدود یک چند دهه از پرتو تازه کرده شد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمد علی و خورشید نادرخان. برای تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست و بلند برداشتن معرفت اکولوژی نورسان و جوانان در دایره وسعت تدبیرهای آبادانی و نقشه چهاربینی بخش حفظ محیط زیست در جماعت دهات پنجرودی ناحیه میر سید علی حمدانی با جلب ساکنان، آموزگاران و خوانندگان و استفاده تکنیک ضروری اکسیای تازگی محل تشکیل کرده شد. بخش حفظ محیط زیست میر سید علی حمدانی در اجرای با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و اهل جماعتچگی جماعت دهات پنجرود امروز اکسیای تازگی سویل و محل را در جماعت حدود جماعت دهات پنجرود تشکیل نمودند که در آن اکثریت خوانندگان و اهالی دهه اشتراک کرد. با استفاده از تکنیکا و قوه کاری لب دریای سیاه تازه کرده شد و پرتوگاه از پرتوگاه موقتی با پرتوگاه اساسی کشانیده شدند. در این اکسیه در حدود جماعت دهات پنجرود در برابر تازه کردن آبراهای دو کنار راه و کشانیدن پرتوها همچنین ساحل دریاچه سیاه نیز از پرتوها تازه کرده شد. کارمندان بخش حفظ محیط زیست ناحیه در ادامه چهاربینی مذکور اوید به ماهیت انجام دادن این تدبیر تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست و ساحل دریاچه حدود دهات با ساکنان کارهای فرماندهی گذرانیده ابراز داشتند که اگر سر وقت پرتوگاه‌های موقتی و چنین آبراهای کنار راه تازه کرده شود در روزهای بارشات این موسم بلند شدن سطح آب تا راه ماشینگرد پیشگیری شده برای رفت آمد خود ساکنان نیز مشکلی نخواهد شد. با ابتکار مسئولین جماعت دهات پنجرود در این روز در 3 دهه پرتوگاه‌های موقتی تازه کرده شد و طبق نقشه چنین چهاربینی‌ها باید در دیگر دهات ناحیه نیز با اشتراک دایره زیاد ساکنان و کارمندان تشکیلات مؤسسه گذرانیده شود. بیننده‌های گرامی، تلویزیون تاجیکستان این انعکاسگر مهمترین رویدادهاست. با ما باشید.